Kajing itu kana sepang ka Longkmie ka baduk bat ka Nusib Jong ka. Don nuwe ubriu bakertang urowel. Urowel ude ubriu beladon lok. Ka lok jong urowel ka kertang ka sila. Kini ki arngut silok kila don uwe ukun sinrang bat iwe pat ka sila kadang armet. Urowel bat ka lok jong u ki dub ha. Henry baro arngut silok kim ju shong tat ki tracy tom ha. Urowel bat ka lok jong u ki shong ying wai. Ukun sinrang jong ki udang don ha ka arta ka basan snem. Urowel utre da ka kam terwa sana man lakas ngi. Ha ka step ka babut ka sila klaya tuy ulok jong ka. Ba ha ka skul balet ukun jong ki. Kia penlong jing yale kai. Dia kilit di no mapi ya kini ki balon na marbarok ki kena ki snyaw tanat ban lek kai balon. Urowel ulakongu ya ka jing ong jong ka lok. Kasila shwa bu urowel umut ban mi na ying kasila kal ong lupai ulok jong ka. Basa dapat bahaya ka surok shwa ba pin cross kali. Ulok jong kasila ulo ong to. Urowel ula mi na ying ban let di kita ki balon ha ka skul balet ukun jong ki. Urowel ula mut ban cross kali na silyang sa silyang. Henry hamar bercross ki kali ula aksiden na bat ula yap hasyan. Ki breu kila yo iba urowel ula yap aksiden. Ilok ki jor kila letya tuya kasila haying. Kasila bat ukun jong ka ki yam snusi na mar ki benut yala ukupa kaying. Endala de bantep yu urowel. Kasila kalahaban tresi tom no marway na mar ukun jenrang jong ka udang red. Kasila man la kasngi kalit di siya na hajan school balit ukun jong ka watap lang ka jing armetro kahapan lay tang banyo panbiyang ki jing don ka mahiying. Hadin henro banay, kasila kalakai ikun ba arjong ka da kakun kentay. Kasila na marba kampat laban ni di siya na, katraying jong kasila na marba kamla ban siwa ying tang arbnay kalapawat ying no sa weyaki. Kasila kelas nyusi na marhae kan lewat ying wai, ki kunru kidang rit yala deru kampat klan. Katraying jong kasila kelas say no yaki tiar jong kasila sabar na mar ki mut ban wansyong no da ki wey ki briu. Enda kasila bat ki kun kilami na ying wai. Kasila bat ki kun kila letsyong ha stop boss tang banyori malumala. Kadba kasila bat ki kun kidang syong ha stop boss lawan ka wey ka reksyo. Kane ka reksyo kla telun ha surok. Ka wey ka Longkmie ka syong ha kata ka reksyo. Ka Longkmie kam te briusyo. Kasila kla let yarap ya kane ka Longkmie. Kasila ka ong na ka mesan ya kane ka Longkmie na mar ka kamhe ya ka. Kasila klalet ra sa hospital ya ka mesan. Endala poy ha hospital, ki doktor kila ong ya kasila, ba pinhab ban sumar ha jingtia kumba henrub na na marusengkay ula kedya. Kasila kala ong yu doktor. Doktor, ngamde ka bahaying jong ka mesan, nga syuyarap na mar omdon bayarap ya i. U doktor ula ong, to ngan sa kali sibit enda ila tibriw. Dap kumbasaw kanta ay kamesan klatip brew. U doktor ula ong kamesan mapimla syu ban traine ban let shano pihap ban syutia hajing tia na marusengkay jong pi ula kedya. Kamesan kalafun ni ulok jongka na mar ulet tresa Janai. Kamesan klaya tulut ki ulok sa pangga jingjia aksiden jongka. Ulok jong kamesan marsun yo jing tip ulawan wood sa hospital. Kasila kalaong ni kamesan bangan lenyo mesan. Kamesan kelas ngomu shibu ni kasila katba kasila pat kasngosi na maromdon jakasa. U doktor ula kli kamesan ba pisa bat no haying. Kamesan klaya tu bakasa tangbat ulok jongka. U doktor ula kerpat ya kasila bakan let sungar syuai kamesan kumba henru bena bat sa let enda ilaklan imesan. En daladap henru benai, kamesan ngat ulok jongka kelas yang tenat bahaya kasila lembat ki kun jongka arngut. Kasila kada sumar bahaya kamesan mat kamesan ru kalaklan. Ki kun jongka sila ki ong ya kamesan na kameyet. Kasila mat ki kun jongka kila mut ban letno siya kaway pat kajaka. Kasila kelas nyusi na mar omdon jakasa siya kin letsa. Kamesan mat ulok jongka ru kila benut ya kasila bat ki kun jongka na mariladeru kim don kun. Kasila kalaya tu ya kamesan ya ki daw barro. Kamesan mat ulok jongka kila sngausen kalaya kasila ha ka jingsyam jenjar jongka.
Kamaisan bat ulok jongka kila ongnya kasila bakan syongno haying jongki batkan long kan nong sumar yaki. Dap kumbashi pusnam ki kun jong kasila kila hek kila san. Kasila namar baka sumar bhaya kamaisan bat ulok jongka kum ka kemi bat ukpa jongka. Kamaisan ru kla shim jeng kitli yaki kun jong kasila. Kamaisan kla Christian school yaki bat kla pha pre doktor baro arngot. Kajing im jong kasila kelasuk kenjai da kajing gerku uplay utrai kenrat upana jerong. Nada episode nat sengoba like, share, subscribe ke channel. Episode nat kene kajing atuk kana sa komen.